laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أيها المؤمنون اتقوا الله سبحانه وتعالى وراقبوه في السر والعلن واجتنبوا نواهيه اجتهدوا في أوامره. أيها المسلمون لقد ظهر في بلدنا هذا في وقتنا هذا وفي زمننا هذا ظاهرة عظيمة، ظاهرة الفسق والفساد، ظاهرة الاختلاف، ظاهرة السماسرة. نعوذ بالله من السماسرة. عباد الله بين يمسك جل باو يتقون من الله سبحانه وتعالى seedo de wonde mo kanko subhanahu wa ta'ala woni reweteedo ka leydi, woni reweteedo ka asamanu, o ala kafi diɗɗo hakkunde ɗiɗo ɗen ɗiɗi, o ala ballo, o ala habbon, o ala jokkan ka diina makko, no woniri noon o ala habbo, o ala jokko kalamu makko. Ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala woni goto wawɗo fowluɗo seniɗo bajjo mo ronkata on. Hiɗen seedo wondema ko nelaɗo makko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ko jiyaɗo makko, ko Allah subhanahu wa ta'ala imminimo fi ha tagore nden male yo Allah subhanahu wa ta'ala newna e yittirgol ɓawo makko. Hiɗen seedo oɗo ɗen nelal makko ngal o yettini ha timmi, o tindini en ko nabaten aljanna ɗum, o rentini en ko nabate e yiita yo Allah dande e yiite nden. Ko ene yo musidɓe julɓe yaltiti hande ka leydi meɗen ɗo e o waktu meɗen ɗo e o fewndo meɗen ɗo e o zamanu meɗen ɗo honɗum woni yaltitande hulɓininde, yaltitande luutodiral, yaltitande konnaago, yaltitande ciimodiro e yennidiro e ño'indiro, e yaltitande bana onanete démarchaire e ko nandiri muɗum. Kala manni ko fokkintinɗa e nder leydi ni, kala ko faalaɗa a taway goɗɗo no ɓilo hakkude ma e konko faalaɗa ɗon, o ittinama, o yoɓinama ko aduwano ko yoɓude, o waɗa ko towna piri on e hoore maɗa haa tawa ɗum ɗon wonti hande lorra wonande julɓe fof. Ko ene yi musidɓe julɓe huulen Allah subhanahu wa ta'ala reeno ɗen e dow ko o yamiri, reeno ɗen jokken ko o yamiri en kon, reeno ɗen e ko haɗi, wakkilo ɗen tinno ɗen are e ko noddi en kon e muɗum, wakkilo ɗen tinno ɗen woɗɗito ɗen ko haɗi en e muɗum. Ande wondema ko on mboni malaɗo ko on iwtirɗo ɓaawo ko Allah subhanahu wa ta'ala noddi kon e muɗum, o nooti o dari ko Allah subhanahu wa ta'ala yamirimo yo dara ɗon, o woɗɗiti dendanagal ko Allah subhanahu wa ta'ala haɗimo kon. wa'lamu anna allaha qad amarakum bil kasbi tayyib li'annahu ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Ande wondema Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri e yem faggito ko laaɓi. Ande wondema Allah subhanahu wa ta'ala kanko ko o laaɓuɗo o jaɓata si wona ko laaɓi, kanko ko o laaɓuɗo o jaɓata si wona ko laaɓi. O inni ya ayyuha alladina amanu kulu min at-tayyibati mimma razaqnakum wa amalu salihan inni bima ta'maluna khabir. Allah subhanahu wa ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Ande wondema Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri e yen faggito ko laaɓi, wurnem ɓalli men ni e ruhuji men e hoore ko laaɓi, wurnem ɓeygureji men ni e hoore ko laaɓi, ko ɗum woni ko dandata en aduna e lahara. Allah subhanahu wa ta'ala ko laaɓuɗo o jaɓata si wona ko laaɓi kon. Allah subhanahu wa ta'ala o noddi en o inni ko onon yo gomɗinɓe
golle ñaame ko laaɓi golle moƴƴe o yamiri gomniɓe ɓen ko yamiri kon dendanangal nelaaɓe ɓen hara yaka seede meɗen wa tariqul kasbi at-tayyib qad bayyana Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim hara ilawol ka goɗɗo faggitorta ko dagi arsike dagiɗo tata ala probléme ɓaawo faggitade ɗum o nafo yeeso Allah subhanahu wa ta'ala o ñamminta ɗum ɓe ngure makko ɗum wontanamo probléme yawmal qiyama wontana ɓe ngure makko nden probléme Allah subhanahu wa ta'ala feññini ɗum noon ka deftere makko ha laaɓi kon ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wi qala subhanahu wa ta'ala wa mimma razaqnakum yunfiqun wa ya ayyuhalladhina amanu kulu minat tayyibati wa amalu salihan ye kono yo gomɗinɓe ñaame laaɓuɗi dagiɗi ko ɓe arsike on kon golle moƴƴe si tawi a lundike ɗum ɗo ko an attoto yiide bone muɗum wona mo jampiɗa on ɗo yawmal qiyamati o yelotono sinde hara jaka yimɓe ɓe jampinomo tun ka adana ɗo kanko kon hara o jampaki hara ko kanko yoɓitete moƴƴereji ɗin orona kanko yoɓitata goɗɗo aray si a jamfoto si tawi a hoolama a tottali hoolarne a woni neɗɗo jamfotoɗo ya andu ko ɓemɓe wonɗa jampade ko ɓemɓe wonɗa konnade ko ɓemɓe wonɗa ño'ude ko ɓe wonɗa hoorande ko ɓe wonɗa juulande ko ɓe wonɗa jantanade inde Allah ko ɓe wonɗa hajjande ko ɓe wonɗa ittande sadaka yawmal qiyamati ɓe mawɓe fof ɓe yaada e muɗum aljanna an daroɗa jungo mele wota ko honto yata pilasi ma on haray no hulɓini yo Allah dande ko ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala wi o wi وقد انتشر في مجتمعنا اليوم ظاهرة خطيرة أمت به البلاد والعباد ألا وهي ظاهرة الوسائط وسطاء أن وندما فيني كاليدي ميدن دو إكام population meɗen ɗo feeñande hulɓiniide hon ɗum woni go'ol ɓisagol hakkunde yeeyindirooɓe e soodindirooɓe hay si tawi woni ko samburu hun gottum faalaɗa luude a heɓa e ɓisotooɗo hakkunde ma an e jooma ndun suudu ma e jooma konko faalaɗa soodude o ñaama e jooma suudu ndun o ñaama e hoore maɗa ko ɗum waɗi hande kadi Allah subhanahu wa ta'ala waɗi yimɓe ɓen arsike on no yaaji kono mo yiiɗa wono ɓitti no lorri no soñji ko angal nde ɗo yurmen hakkudeji meɗen yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeyde wallude Allah subhanahu wa ta'ala wi الذين يتوسطون في البيع والشراء وممتلكات الناس أو في الكراء وتسمى بهذه دمنسير ظاهرة السماسرة وخاصة الأراضي المملوكة للفقراء ويبيعونها لأكثر من شخصين طمعا في أموال الناس ويتكسبون بالباطل ande wondema ɓeɗo ɗe yimɓe wonɓe e ndeɗo e hunde ɓe biso hakkunde soodowo e yeeyowo ɓe biso hakkunde luynowo e luwowo ɓe biso hay ka jaara yeyete hay ka koccu yeyete kala man ni ko min minɗa a taway goɗɗo nene ariɗo ɓe walle miɗo andi jogiiɗo oya o sownoyo oɗa simi addanima kiliyan ndi haray ko jolmi mari ɗum ɗo no hulɓini si tawi leydi fewnori ni pellet haray yimɓe ɓen ɓe wonata e jam yo Allah subhanahu wa ta'ala artin e laawol makko ngol ɓeɗo ɗe yimɓe ɓe wiso hakkunde leyɗe ɗen ka yeyete ton ɓe towna piriji ɗin so jeema leydi ɗin indi miɗo faala yeyde ɗum ɗo 1000 francs ɓe yaɓe yeetoyo soodo on awade o inni ko 10 millions ɓe yintitoɓe inna oɗa awadey haray simi addi client on acci daylan e makko komi heɓito wo komin jeeyi haray an ko landiɗa kon kam a hendoto on noon kañum kadi ɓa haray nunɗal ngal ala ɓa haray yurmen nden ala o innata o woye o inna awa min simi heeɓi komi landi kon haray gasi woni bonoji hino ñaaminira ko Allah subhanahu wa ta'ala dande ɗum ɗo woni hewtiki turni ha en arti ka wonno ɗon jahiliyatil ula alqawiyyu ya'kulu da'if en arti ha ka wonno ɗon aranu aɗo islam on arde jooma dolejo ñaamalow ɗon wawɗo wulde on hetta gonga mo joganoki gonga ɓay kañum no wawi wulde si hama ka ñaawete ton kañum tabintinana hoore mum gonga on bonna gonga oɗa ɗon watta fenade ɓay ñaawoɓe ɓen kadi haray ko ɗum ɗon ɓe wondi e muɗum ko ɗum ɗo welata ɓe ko kala jonnuɗo goɗɗum o hetti gonga an sa yoɓaali hay fuy haray gonga ma wonni fenade oɗo fewniɗe musidɓe julɓe wa yaifuna fi hada alharam wa haulai samasiratu mutawajiduna fi jamii lmujalati alhayat wa fi jamii tabaqati nnas ɓeɗo ɗe yimɓe ɓisotoɓe inneteɓe demarcher ma ko nandi e muɗum
iɗen andi inde ko ɓe innete kon ɓeɗo no woodi e dendanangal ka moɓodirten ton wona ka biroji wona ka gese wona ka bitukaji kala man ni ka yaruɗa ayi ɓe hiɓe faggitade e ndeɗo ɗen hunde ɓe ñaama jawle yimɓe ɓen bil batil. Yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeyden fabade so yii ko wonduɗen kon hande anden ni hara jikkuji men ɗin no tawa ko wonduɗen kon hande anden jikkuji men ɗin tawa kayfa ma takunu yuwalla alaykum haray ko wonduɗen kon hande no jeeya e dimɗe ɗe wonɗen ko ɗe tutuɗen yarnuɗen ko ɗum wonɗen tettude hande sino haadi haray ko enen yarni ko enen tutu. Yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeyde wallude ɓeɗo ɓe yimɓe ɓe yeeyateron goto ɓuri yimɓe tato ɓuri yimɓe sappo ɓurɗo wawde wolde o ɓurɗo wawde jonnude risuwa o on hettata gonga miskino on kon ala ko yoɓa risuwa on ɗon kañum gonga hay so marno gonga o boni oɗo ɗen neɗɗo moƴƴinnoɗo kaydiji e hoore gonga yeeyi ɓaytum o yii nokkugo ka jawdi ɗi heɓoto o bonna ndin kaydiji moƴƴuɗi ɗi o wanno ɗon e ɓen seedeɓe wannoɓe ɗon ɓaytum woni goɗɗum ngo yalti ka kaalisi towoɗi woodi ɗum ɗa o fenna ɗum ɗa o bonna gonga on o ƴetta fenade nden o towna ɗum ɗon o manta fi ɗum ɗon fiyo ɗum ɗon tabit ɓe bonna seedeji nun ɗal ɓe tabintina seedeji fenade ɗin. Yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeyden wallude ويأخذون بذلك أموال الناس بالباطل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بل كل مسلم على المسلم حرام ماله ودمه وإرده المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله التقوى ها هنا ويثير إلى صدره 3 مرات. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki hey ko onon andede wondema kala neɗɗo julɗo e dow neɗɗo julɗo ko woni e dow makko kon no harmi ndimankaku makko ngu wona ya hunco ndimankaku makko ngu ño'amo ma aybinamo wona ya toñumo jawdi makko ndin kadi no harmi e dow maɗa sina taw harmo yiɗanma ƴiƴam makko ɗa yuppugol ɗan no harmi e dow ma illa bi haqqil islam ɗum ɗon no wonamo kala wodane haltinteɓe ɗum ɗon ɓen no wooda si tawi hewti ton tawi ƴiƴam makko ɗan ko memeteɗan ko ma tawa ko yimɓe ɗum ɗon ɓendaran ton ɗum wona wonɗo wakkitoto jungo muɗum hewta won tigi. Yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeyden faabade yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeyden hisinde yo walle en wartira e lawol makko fewngol ngol. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki andedey neɗɗo kulol makko Allah ngol koko nder ɗo wonata ɗum ɗo yaltita e ɓerɗe ɗen ɗum ɗo yaltita e tere ɗen kulol makko Allah ngol kaka nder ɗonɗe jooɗoto ɗum ɗo rima yaltita ka tere tawa so huli Allah ka ɓernde makko o yennata goɗɗo o ño'ata goɗɗo o ñamata jawdi goɗɗo o bakota ko goɗɗo o toñamo e hoore fenade o wowlata fenade o seedota ko fenade ko so tawi Allah subhanahu wa ta'ala waɗimo hulowo Allah so wona ɗum ɗo. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ande yoni neɗɗo julɗo kala neɗɗo julɗo tawɗo hino pooɗanade koye joni e juuɗe neɗɗo julɗo siɗɗo makko haray yonimo bone ɗum ɗon konko woni pooɗanade. Yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeyden hisinde ibadallah wa yastariku ma'ahum fi hadhihi al-jara'im ba'du al-qudati wa ba'du al-muhamin was-surtati wa junudi haray ande wondema hino jeeya e ko kafidi e ɓeɗo ɗe yimɓe wonɓe ukkitade hakkudeji men ɗen ɓe townana en ɗeɗo ɗen gurdam ɓe sattinana en gurdam meɗen ɗam yoga e yimɓe halfinaɓe nokkeji ɗi yo Allah subhanahu wa ta'ala fewnan en ɓe hino jeeya e maɓɓe ñaawoɓe ɓen si tawi woni jinun ɗali ka o ñaawata ɗon si tawi woni goɗɗo addi hiɗa renti pellet ko ɗo gonga woni kono o jawgiɗo gonga ɗo o jonnalima haɓɓere goro a jonnitatamo gonga a jeeyama e ko walli bonkitin ko jogiiɗo fenade on mari ko jonnama on ɗon jonnima hay sa inni on ɗon ko milliard ɓaytumo faala fenade makko nde wontu gonga himo wakkili o jonnete ko on ɗon pellete jonnitata gonga an kadi a woni tawaɗo e oɗo ɗen bone par ce que wona ɗum halfinirɗa ɗon wona ɗum joɗɗinanaɗa ɗon ko hanuno ko ya nunɗu ko hanuno ko ya feewu ko ɗum halfinirɗa nden ɗon ɗen hoolare a bonni hoolare nden no jeeya e muɗum yoga e yimɓe inneteɓe ɓen ɗo ko goɗɗi ka ñaawoɓe ɓe mi anda hono ɗum no wolirte e français mo haami ko innete ɗum ko non ɓe wolirta ɗon noon ko en fof meɗen hina anndi
no jeeya e muɗum halfinaaɓe keeri ɗin ma ɗum koynete police ma ko nandite e muɗum ɓeeɗo ɗen fof muɗum si ɓe ɗurnike goonga on ɓe ndaari ko ɓe jonnetee kon ɓe ñaawiraali goonga kan ɓe waɗaali ko haali kon haray ɓe jeya e ko bonni yimɓe ɓen si ɓe jeya e ko bonni leydi ndin yo Allah subhanahu wa taala ɓeyden faabaade no jeya e muɗum hooreɓe no keeliɗin yo Allah subhanahu wa taala fewnan en ɓe immorde ka kartiyeji haa ko Allah subhanahu wa taala fewni fewtini si tawi woni ɓe feewi si tawi woni ɓe nunɗi pellet ɓe ardi ɓe nunɗay ɓe ardi ɓe feeway si goɗɗo addi e fenaande a nangimo a inni pellet ɗum ɗo ko fenaande mani ɗum ɗo ko eɓɓuɗa ɗo na ɗum marsata ko ɗo goonga o woni ko o goonga ɗo woni ko tabitata hay sa jonnila milliard mi faalaka mo faalaɗa toñude on ko on tigi hettata goonga ko on tigi jogiiɗo goonga on mi faalaka mbuuɗi maɗi hiɗon sikkude ñande goo o suusay o suusata kono ɓaydu woni si tawi woni o essayi marsi goɗɗo goo kañum kadi essaya jooni a nanay kisan hiɓe inna kaarijo ko ni warruno o marsini an kadi warru noon koni ɓe inne aljara'im tatada'a kono woni boneji ɗin ɗi sowodira haa tawa hande kadi ɗi townotako yo Allah subhanahu wa taala ɓeyde wallude yo Allah fewnan en yimɓe men ɓen yo Allah ittu konnangu hakkudeji meɗen yo Allah fewnan en hooreɓe ɓen fewnana ɓe dendanagal ardiɓe en ɓen waɗana en ɓe e laawol fewgol ko ɗum ɗo ittantaki probléme ji woni e hoore meɗen ibadallah ilamu anna Allah subhanahu wa taala naha an hada kulluhu Allah subhanahu wa taala o haɗi ɗum ɗo fof muɗum o yamiri nunɗal o yamiri jogitagol goonga Allah subhanahu wa taala o wi'en ande wona inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan Allah subhanahu wa taala himo yamiri nunɗal e moƴƴagol e yimɓe ɓen sa woni ittinowo sa woni sattinanowo jama on gurdan ɗan a ɓittinani jama on haray Allah subhanahu wa taala no sabbima inna rabbaka labil mirsad عباد الله أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه عباد الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عباد الله اعلموا أن أغلب هذه الأراضي يملكها الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة ولا ناصر لهم إلا الله واليتامى الذين قال الله تعالى فيهم إن الذين يأكلون أموال الناس إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا والمساكين والنساء الأرامل الذين حرم الله إبكاءهم لأنهم لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم وما أكثر الخيانة فينا وما أقل الأمانة عندنا وإن حبنا للمال لشديد وخوفنا كذلك من الله لقليل نجد في طلب المال وننسى حسابه يتي الله سبحانه وتعالى إذا سيدو وندما ko kanko woni goto rewetedo e hoore leydi ndin nafa lewɗo rolla mo rewari ko kanko woni Allah subhanahu wa ta'ala goto bajjo seniɗo mo rokkata on ide seeɗa wonde mo nelaɗo on sallallahu alaihi wasallam ko nelaɗo makko wona o yeddeteɗo ko o jiyaɗo makko wona o reweteɗo ko ene yo musidɓe julɓe ande wondema ande ɗe leyɗele wonaɗe poɗodirede fi muɗum ka leydi meɗen ɗo ɗeɗo ko ɓuri heewude e ko jeyi ɗeɗo ɗen leyɗe ko yimɓe lo'uɓe jeyɗo ɗum ɗo ɓen tawayɓe ɓe ala hiila ɓe ala doole ɓe ala ballo hay goto sona Allah subhanahu wa taala e ɓe yimɓe alyatimaɓe kadi ɓen ɓe Allah subhanahu wa taala inni e fi muɗum wondema ande dey ɓe yimɓe ñaamoɓe jawle alyatima ɓen hara ko e hoore tooñe ande ɗum ko ɓe ñaamude kadeji maɓɓe ko yiite jahannam pellet ɓe aray meƴƴo yaadege ɓe naatoya yiite sayri yo Allah woɗɗintingen ɗum ɗon e ande wondema ko ɓuri heewde koye maɓɓe kadi ko miskinaɓe e rewɓe tawoɓe ɓe ala sabu ɓe ala sababe ɓe ala ko daranoɓe ma rewɓe ɓe moodi mum maynoneɓi leyɗe maɓɓe ɗen sorte e juuɗe maɓɓe ye maruɓe
dolle ko yeena ɓen e ko itta ɓen ɓeeɗa ɓe ronke daarede haqqeji muɗum ɓe ronke reenede gurdam maɓɓe ɗan ronke aynede Allah subhanahu wa ta'ala harmini non wullingol ɓeeɗo ɗen fof alyatimaɓe ɓewo miskinaɓe ɓewo rewɓe ɓe ala moodi ɓewo fanɗiraɓe doole ɓewo ɓe ala sabaɓe ɓewo ɓeeɗo fuu si a wulliniɓe wullingol ɓe no harmi ko Allah subhanahu wa ta'ala woni avocat maɓɓe on haray no yaka seede menen gooto fof e meɗen yo reeno ɓeeɗo ɗe yimɓe ɓe wawata defandude hoore maɓɓe haysi yahama ka defande te ton haysi yahama ka laamu ɓe ala ɗengal wowlirgal ɓe defanda hoore maɓɓe haysi ɓe marno goonga ɓurɗo ɓe wawde wulde on ko woni jattude goonga maɓɓe o yaada e muɗum ɓe wawata defandude hoore maɓɓe ala ko ɓuri heewde hande hakkudeji meɗin ɓuri taaɗoɗen jamponiral ala ko ɓuri fanɗude hakkudeji men hande ɓuri gandeɗoɗen hoolare ala goɗɗo ara ha hewtata dambugal ma o inne musidɗo assalamu aleykum balɗe tati ñamali min e ɓey gure anden yawon tiginena ɓe ko ɗum woni jikku muɗum o daratamo siko gonga man ko hoolota hala woɓɓe pellet ko gonga kono hoolare nden ala hay goto hoolaki goɗɗo ande wondema yiɗugol men ndiɗo ɗen jawdi pellet hiɗen hittini ɗum hiɗen tiiɗi wa inna hubbana lil mali la shadid ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala inni suratul adiyat wa inna al insana li hubbil khairi wa khawfuna kadhalika min Allah subhanahu wa ta'ala la qalil kulol meɗen Allah subhanahu wa ta'ala ngol hande no fandi goto fof yo hasbu hoore muɗum hasibu anfusakum qabla an tuhasabu pellet kulol Allah ngol ino fandi sen ndaari noon ko woni feƴƴude kon hakkudeji meɗen ko ɗon andata est ce que a yi'ay neɗɗo maapiiɗo tawa oɗo an kadi ɗa maapi wallugol o hara ittinaali mo hara ɓurtaali mo yollude ko tuma ɓe yii neɗɗo maapiiɗo o ɓe waɗa intihadul fursa ɓeyna ɗo ko fursa de simi heɓaale juuɗe oɗo hara mi heɓata neɗɗo maapiiɗo noon Allah subhanahu wa ta'ala inni ko walleteeɗo ko tambeteeɗo ko woneteeɗo takku muɗum kono enen ɗum ɗo woni axe kala neɗɗo maapiiɗo haray hannde kadi ko ɗon yimɓe ɓe woni yidde ɓe woni waɗde fortitude corfu muɗum ina ɓay oɗo hino maapi simi innimo ɗo fen ɗo 2 millions ko hittine hay so tawi noon hunde nden ko sanfara njara ma hara wuren o duwata yoɓɓineede ɗum ɗon ko neɗɗo mo waatin ko citoyen jol leydi ndi gouvernement on ko kanko woni gollande ko wonɗo yoɓude kala man ni ko inna population on yo yoɓu o yaaka labutaani tawa oɗo ko ittinteeɗo haa laaɓa hara nawɗo makko o ñawndaaka nawnuɗo on no waali no oona o ndaaraaka ɓeyna sa versali mboɗɗin ɗum men ɓe yehi soofugol wonki kin e jaɓugol mboɗɗin ko jaɓugol mboɗɗin ɗe ardini ɗiɗi soofugol wonki kin tawa noon ko ɗum ɗahaanu no hikkinde yeeso yo Allah subhanahu wa ta'ala wi'eden faagaade ko ɗum ɓe wi'i wondema hiɗen tinni moƴƴa e ɗaɓɓugol jawdi ndin hiɗen yejjita hasiboore mayɗon en hasibeten ɗi mayri kadi pellet se mooɓindi pellet Allah landoytoen ko honto ittuɗen ndi Allah tawa en hara kaka dagi si tawi ɗon kaka dagi ko honto dépensuɗen ndi Allah tawa hara ɗon kadi kaka dagi kaka haani sina ɗum pellet haray ko nangal yo Allah subhanahu wa ta'ala wi'eden faabaade ni'mal maalu kono ko honɗum ko ala yadi rajulin salih jawdi din no moƴƴi haa kono koye dow juuɗe neɗɗo moƴƴo sini moɓondiri e neɗɗo tawi kulol Allah ala e makko ko pellet ndiɗo waymo yo Allah dambe yo Allah arsuken kulol Allah yo Allah waɗen hulooɓe mo faggito e hoore ko laaɓi dépense ka haani noon ko honɗum ɓe wii wa nuthbitu khawfana fil mahakim wa nuthbitu huquqana fil mahakim bi qat'i huquqi diwar hiɗen tabintinna haqqe meɗon ka ñaawoore e be e fe tajugol haqqe kawtaljo meɗen on hawta enen koye hettutun haqqe hay si haqqe kawtaljo men on yeedike ko ɗum woni jikku meɗen on hannde yo Allah subhanahu wa ta'ala faabo en wa ibtali ma sahha min al uqudi wal muamalati wa tashihi ma fasada minha wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin ɓe wi hiɗen bonna
kaydiji moƴƴunoɗi ɗi winduɗen enen tigi seeditiɗen si hewti nokkugo e yi'i goɗɗum goo en tawi maslaha on ton aduna on ɗon heɓoto e juuɗe ɗum ɗon bonnen ko ko moƴƴunoɗa few tabintinnen ko bonuno kon tawi kon na ɗum ɗon haani eɗen andi ko ɗum waɗi ayyay ɗo yimɓe ɓuri yimɓe 10 no naɓidiri ɗo ka justice hara kaydiji attanoɗi moƴƴineede ɗin ko googaji ɗin ɗon ɗi pelle few sakkitaaɗi moƴƴinde ɗen tabintine harale na ɗum ɗon haani ko ɓaytumɓe yi'i ɓe tawiɗa e yojata si ɗum ɗa waɗi haray gongel si ay ñaawooɓe e ñaawanteɓe fof naayora ɗon alaa ka ndaareede ko honɗum haani hiɓe fewja hiɓe banna Allah subhanahu wa ta'ala non ɓuri wawde fewjude e hoore fewjooɓe ɓe yo Allah fewjin en ko moƴƴi ibadallah qala annabi sallallahu alayhi wa sallam ta'isa abdun dinar والدرهم ما فرق بين المسلمين إذا عبدوا الفرنكات وقدسوا الدنيا وفقدوا التقوى بين مسلم جلبة نلا صلى الله عليه وسلم لماج perdiji yaɗo tawɗo kanko ko haaju makko ko ka kange e kaalisi tun o doganta oɗo haray o hayriyo Allah dande ko honɗum woni hakkunde meɗen enen julɓe ɓen e yimɓe hedditiiɓe ɓe hina julɓe ɓen si tawi woni enen kadi en reway mbuuɗi ɗin en laɓɓinay ko ɗum woni en mawninay fi aduna on tagite men hawten gulol Allah hawten fi lahara o aray ko woni hakkunde meɗen e ɓeya est ce que haray ɗen ferti ko andano kon jikku julɗo haray aduna on ɗum ɗon mo jogitori jungo nano gon himo hayfini fi muɗum ha si tawi yani fi aduna o yani fi lahara on tawa ko fi lahara on o ɓuri hittinde fi muɗum kono en arino ko Allah subhanahu wa ta'ala inni ɗon bal tu'thiruna alhayata addunia ko woni ɗon mawnini fi ɗon ɓurni fi gurdam aduna ɗon tigi tigi on nani en ari ɗon tigi ko Allah subhanahu wa ta'ala inni ɗon yo Allah artir en e lawol makko ngol ko honɗum woni hakkunde meɗen e ɓemɓe Allah subhanahu wa ta'ala sifi o sifor bil khiyanati wal mustahillina lima harrama Allahu bil hiyali eɓe yimɓe dagimɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala harmini ɓe daginiri ɗum pilam ɓe daginira ɗum pilam ɓay tun wonde ko ɗum ɓe faala ɓe heɓana ɗum ɗon pilan non ɓe rewira haa ɓe daginira ɗum Allah subhanahu wa ta'ala inni yughayyiruna al kalima an mawadihi ɓe itta konngol ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ngol ɗon ɓe naɓirangol ka ɓe faala ɗon fiyo ko ɓe faala ko yiyo makko en ɓur Allah ƴeyre Allah subhanahu wa ta'ala no anndi ko nde miijaade ko naafi sakko kanko nde woldi ko ma ko nde wadde ko ibadallah ittaqullah subhanahu wa ta'ala wa raqibuhu fi sirri wal alani ko enen yo musidɓe julɓe wakkilo ɗe hule Allah subhanahu wa ta'ala reeno ɗen e makko kene e gondo ko ɗum ɗo woni ko yaadeten ka gayka meɗen yo Allah moƴƴina en kaburu meɗen o yo Allah waɗan en kaburuji meɗen ɗi rawdatun min riyadil janna yo Allah dande en wonde hufratun min hufarin nar yo Allah dande en woɗugol gayɗe e gayɗe yiite yo Allah waɗan en ɗi jardenji e jardenji aljanna kono noon darten golleji meɗen ni darten hakkunde nene goto yagal ngal Allah subhanahu wa ta'ala aawi hakkudeji meɗen Allah subhanahu wa ta'ala o inni innamal mu'minuna ikhwa ande gomɗinɗo ɗen dey ko nene goto tabintinen ngal nene goto yagal hakkudeji meɗen a taway aaden neɗɗo marɗo feere e neɗɗo goto to marɗo feere ɓe hino yurmodiri ɓe hino naɓidi ɓe hino famodiri ɓuri nene gotoɓe yaltuɓe reedu wotoru si tawi goɗɗo e ɓenɗon yaltuɓe ka reedu wotoru ɗon goɗɗo e maɓɓe ko baaso ma ko miskina kono woniri ko lekko no woniri yo Allah subhanahu wa ta'ala faabo en ko nene goto yagal ngal Allah subhanahu wa ta'ala aawi hakkunde meɗen ngal ko ngal ɗon haanuɗen tabintinde reenen aynen si tawi woni an e neɗɗo on ko on enɗan ko on siɓɓe ka dambe ko on nene goto on fof ko on julɓe moodi no haanani on yeeyo taw juɓɓodiral moɗon ngal e faamodiral moɗon ngal e naɓidal moɗon ngal
pellet yuuɗo ɗum ɗo wo ande onon ɗo hiɗon jeydi lokkeeli ɗin tati non hiɗon jeydi ka diina ko ɗum ɗon ɓuri mawnude hiɗon jeydi ka dambe ko ɗum ɗon ɓuri hikkude ɗon hiɗon jeydi ka kawtal ko on enɗan si tawi wona on e nene gooto kono ko on leydi wootiri so wona on leydi wootiri kono ko on diina woota ɗiɗo piiji tati moodi yonino en nde tawata e waawa e barkondirde hejje yurmodiren nafidiren mo kala e meeɗen duñana siɗɗo muɗum lorraka hayni kan harana ɓurtugol mo ultude ɓurtugol mo aaninde nasalullah subhanahu wa taala an yafuwa anna rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin rabbana أتم لنا نورنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal